Čaute, vítejte u mého dalšího dílu na hru, jak se to volá, Build Battle. A dneska je tu se mnou? Severa. A? A čo, kdo, čo? Stíhač. Koľko tam hodín? 5 alebo 1? 5. 1. Dobre, 1. 1. Rester. Daru. Ticho. Jaj, dobre. Nekaz to. No tady. Stíhač, dúfam, že včou vyhraješ. 2 kola včou po sebe vyhrál Severák. Včera ja som vyhrával, dneska vyhráva Severák. A dneska nás stíhač Severákovi popapuli, daj mi napírači. Stíhač dneska za to, že to začal prvýkrát hrať na prvý pokus, skončil na druhém místě, já na 5. To je super. No, nech sem někdo už jde, lebo mě to už nebaví. Koľko nás tu je? 7. 1, 2, 3, juhu. Akorát na... Ježíš, Stíhač, nekaz to. Ale řekne akorát na druhú. Chovaj sa normálně. No, nech si pohnu, ještě 35 sekund, jaj. Mně se to zdá jak 2,5 roka. Jak 2,5 hodiny do Viki. Že, nie, že 33 sekund, 33 minút. Že? Že? Mně se to tak úplně zdá. Jaj, bože. Já si namísto této stoličky jsem dal to velké kreslo. Potom dvere samé. Nerozhre si epický. Som epický. Epic. Ja som epický. Sprchujem sa, som čarovný. Čekujem Facebook. Idem do sprchy, som čarovný. Čo? Klávesnice. Tak ja postavím rovno sa počítať. Ja postavím iba klávesnicu. Ej. Jak to musí vyzerať? Ja klávesnica. Ja to rovno sa počítať. Nemôžeš. Keď sa mi pošleš, dám ti super pop. Môže, kto mu to zakáže. Stíhač. Čo? Kto mu to zakáže? Ja. Kubo, tak to nejak budú približne vytrať tie tlačidla. To sa pozri tu. To by teba nenapadlo, čo? Ne, ja mám to lepší. Dík. Ja som točil tu, že je to našla. Kubo, vyzerá na to, že keby to nestavia. Teraz potrebujem, koľko ešte na to mám? 3 minúty? To nedá. Akože, ja postavím celý počítač za 5 minút a to mi dá za 3 minúty. Jednu blbú klávesnicu. No, čo je ťažké. No, tak by to mohlo vyzerať. Tak. A tam vybereš isto klávesnica? No. Nemusí tam byť k tomu nič, to iba to Iba klávesnica, napísali tam klávesnica, proč by tam stavial něco iné? Dobre, stačí, keď to nakreslím pár super zvieratkov.
Andrej, poď sem. Nemôžem. Kubo, pozri sa, originál Minecraftová klávesnica. Čo je jednoduché? No. Lenže akože Minecraftová klávesnica. Še. Minecraft je farebný, to klávesnica bude tiež farebné. Čo? Tak tam to nebylo. Teraz to už mám všetko regenerovať. Môžu tam pár pítku. Bolo mi to všetko zaktivované. No ja už to mám. Ja to nedám, to nesmíme dokončiť. Pozri, Kubo. To nesmíme dokončiť. Tak si trochu ušviedni. 45 sekúnd. Víte, už to máme, tam musím potrebovať celý počítač. No ale nech si pohodnú, lebo mňa to už nebaví. 30 sekúnd ešte. Jaj bože. Mám to povedať, keď už to máte, že? Ale ja som stavil iba klávesnicu. Ja som hľadal celý počítač. A chcel som to nekonečne nestihnúť. Kubo, to hráš celý deň, chápeš? Hej, Severa, chceš vidieť môj vynález? Jaký? No, potom ti to Možno ukážem. som to nestihol. No, OK. Potom, keď uvidíš moje, ja tam mám aj padací dvera. Tak prejdi po tých nášlapkách, aby sa otevřela za mnou. Padací dvera. To sa akože už jak nepostavil Andrej, chápeš? Tomu konec hore. To koho je zas? To je Kubové. Není. Tomu dám pop. Ja mám 3-krát krajší. Tomu dám pop za to, že... Kuba, máš aj počet, čo je keď si na superku. OK, ja ešte tam postavím. Toto je Kubová, že? Aha. Epic. Co jsi mi dal? Nedívaj sa. Dal som ti jeden. To je moja. Co jsi mi dal? Epic. Buď. Epic. Nič mi presklo. Iba si daj hru. No fuj, to čo je? Tomu dám tak OK. Tomu dám superku. Ja OK. Ja som dal buď. To je strašne divné, to som nepochopil. Ani ja. Najbané hlavy na sebe a to je všetko. Sem ja. A ty... A po tých nášlapkách choď, kúkaj. musím ten halus, to si poradím nedostavil. Máš epic. Ode mňa máš epic. To co je? To je good. To sa to ľúbi. A ja končím 12. Ja A určite. koľko nás tu je? 12. No, No. tam dám veselé, lebo to si sa všetkým dal. Akurát, že to nemá podľa toho tak, jak to má byť. Ty vole, to co je? Už vyhral jako? Koľko ty si skončila? Čtvrtý ty. Koľko ty? Čtvrtý ty. 5. Dobre, pro tento diel by to bolo asi všechno. Ne, ja chcem ísť hľadať, čo ti vás môžem byť. Čaute.